književno veče profesora doktora Miroslava Ilića, koji je samo trenutno pored mene. Dobro veče. Dobro veče, pozdrav svim vašim gledalcima. Večeras predstavljam knjigu političkih eseja koju sam napisao tokom proteklih godina, koja se zove Vojvodina direktno. Govori o jednoj neuralgičnoj temi još uvek i verovatno da god se pitanje Vojvodine ne reši na adekvatan način da će to biti tema u Srbiji. Ono za čega se ja zalažem i verovatno oni koji će biti istomišljenici na ovoj tribini, za razliku od nekih drugih koji su protiv toga, ja mislim da je Vojvodina istorijski i na svaki drugi način zaokružena istorijska kategorija, celina, koja ne može ni jednim drugim aktom biti ukinuta, a da bi se ona mogla da razvija nadalje u budućnosti, da bude stabilna osnova za generacije koje dolaze posle nas, mora imati svoj adekvatan tretman u državi Srbiji i mora biti federalna jedinica. Šta je ono što možemo saznati iz vaše knjige? Zbog čega ste preporučeni ovde na početku? Iz ove knjige možete saznati sigurno sve relevantne istorijske činjenice o tome kako se kretalo to tamo negde kraja 18. veka, 19. 20. veku. Možete saznati kako je višestranačje Vojvodina formirana i na kraju kako Vojvodini treba dati snagu direktnom demokratijom, a ne predstavničkom reprezentativnom demokratijom kako imamo danas, jer su nas svi i ranije vlasti, naročito ove vlasti, prevarili. Da, imamo u planu da držimo veče u Sremskoj Mitrovici, u Žablju, a u Medija centru u Beogradu bit će polovinom februara. Da li je knjiga puštena u prodaju? Jeste, knjiga ima u prodaju, knjižarama u Novom Sadu, ima u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, ima u Vojvođanskoj političkoj asocijacije koji su izdavači. Ja sam spasila. Hvala vam.